Reka mbasuze kaye nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko nkuru itari nziza iri kuvugwa ku mufana w'ikipe ya Rayon Sport wahuye n'uruva gusenya agiye kwinjira kuri stade mu mukino wa Rayon Sport na APR. Turababwira kandi ko mu karere ka Gakenke imodoka yaguye mu mugezi abari bayirimo bose bagahita bitaba Imana, n'amaraso y'inzirakarengane yamenetse. Imana ibahe iruhuko ridashira. Mu gusoza turababwira ko muri Tanzania abadepite 16 bakomerekeye mu manuka y'imodoka, gusa Imana ikaba yakinze akaboko, hakaba nta numwe wigeze yitaba Imana. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfatiye akanya gato yambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Ariko tunazirikana mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Tunibutsa mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Kuri wa gatandatu tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024 kuri stade Amahoro i Remera, abafana bari benshi baje kureba umukino ukomeye mu mupira w'amaguru mu Rwanda wa APR FC na Rayon Sport. Uyu mukino wari utegerejwe na benshi, washyizwe ku rwego rwo hejuru, ariko haza kuba ikibazo cy'umufana w'ikipe ya Rayon Sport wafashwe atwaye itike bivugwa ko ari ya Abaringa. Uyu mufana bivugwa ko yari afite intego yo kwinjira muri stade, ati ifashishije itike yemewe, aho ngo yari gukoresha iyo yikoreye, aho yagerageje kunyura mu nzira zitemewe asaba kwinjira muri stade, ariko abashinzwe kureba amatike basanga afite itike itari iy'ukuri, ari y'Abaringa, maze ngo bahamagara abashinzwe umutekano bamuta muri yombi. Nyuma yo kumenya iby'iki gikorwa, inzego z'umutekano zashyizeho ingamba zihamye zifata uwo mufana ndetse zimubaza aho yaragiye n'impamvu yo kugerageza kwinjirana itike itemewe. Ibi byateje impagarara mu bafana kuri stade Amahoro, ariko inzego z'umutekano zifata ingamba zo gukurikirana imyitwarire y'uwo mufana. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abapolisi 2 bataye muri yombi uyu mufana w'ikipe ya Rayon Sport. Kugeza ubu nta kintu polisi yari yatangaza ku bikorwa by'uyu mufana wagerageje kwinjira akoresheje itike bamwe bavuga ko ariyo yicuriye, agerageza kandi kwinjira kuri stade Amahoro i Remera. Kugeza ubu ngubu umukino uhuza izi kipe zombi ukaba umaze kurangira, zombi izinganya ubusa ku busa. Reka twihuse tunyarukire mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke. Haravugwa inkuru itari nziza, ni inkuru y'impanuka imaze kuba ndetse abayikoze bakaba bitabye Imana. Mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, mu murenge wa Gakenke mu kagari ka Buheta mu mudugudu wa Amucuro, habereye impanuka y'imodoka ya Jeep Nissan yari ifite plaque LAG 724J yavaga i Kigali yerekeza i Musanze kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Ukuboza muri mwaka w'2024, aho yaje kugwa mu mugezi wa Base. Abari bayirimo bose bahita abitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza atangaza ko iyi mpanuka yabereye mu muhanda wa kaburimbo, kuko imodoka ngo yavaga i Kigali yerekeza i Musanze ikarenga umuhanda ikagwa mu mugezi.
agira ati abantu babiri bari mu modoka bahise bapfa, imirambo y'abanyakwigendera ikaba yajyanwe mu bitaro bya Nemba gukorerwa isuzuma autopsy. SP Jean Bosco Mwiseneza avuga ko icyateye impanuka kitahise kimenyekana, bakaba ngo bahise batangira gukora iperereza no gushaka uburyo iyo modoka yakurwa mu mazi. Agira ati ubutumwa duha abatwara ibinyabiziga ni ukwirinda umuvuduko urengeje wagenwe no kwirinda uburangare igihe batwaye ibinyabiziga. Twifurije iruhuko ridashira abanyakwigendera, tunihanganisha abo mu miryango yabo. Reka twihuse tunyarukire no mu makuru avugwa hanze. Turabwira ko abadepite 16 bo mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania bakomerekeye mu manuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bisi bari barimo bajya muri Kenya mu mikino ihuza inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Iyi mikino ya East African Community Interparliamentary Games iteganyijwe gutangira kuri wa gatandatu tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024 mu mujyi wa Mombasa muri Kenya. Uretse abo badepite 16 bakomerekeye muri iyi mpanuka, hari n'abandi bakozi b'inteko ishinga amategeko ya Tanzania bari muri iyo modoka nabo bakomeretse, ndetse n'umushoferi wari witwaye, ku buryo muri rusange hakomeretse abantu 19 nkuko byemejwe n'umuyobozi wa polisi mu gace ka Dodoma aho impanuka yabereye witwara PC George Katabazi. Bavuze ko iyo mpanuka yabaye saa 8 z'amanywa zo kuri iyi tariki 6 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024. RPC George Katabazi yavuze ko iyo mpanuka yabaye ubwo iyo modoka yari itwaye abadepite ba Tanzania agonganaga n'ikamyo itwaye amabuye yavaga hitwa Morogoro yerekeza mu mujyi wa Dodoma. Yagize ati impamvu yateye impanuka nuko umushoferi w'imodoka yari itwaye abadepite n'abandi bakozi b'inteko ishinga amategeko atubahirije amategeko y'umuhanda agenga ibyo kunyuranaho kw'ibinyabiziga, biza gutuma anyura ku kinyabiziga nabi agongana n'ikamyo yari irimo iva mu kindi cyerekezo. RPC George yavuze ko umushoferi wari utwaye iyo bisi y'abadepite yahise atabwa muri yombi na polisi, akaba akurikiranweho guteza impanuka, ariko yongeraho ko abo bayikomerekeyemo batameze nabi cyane. Yagize ati barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Benjamin Mkapa Hospital no mu bitaro bya Dodoma Regional Referral Hospital ndetse no muri Uhuru Hospital. Yakomeje agira ati ndasaba abantu bose kujya abubahiriza amategeko agenga umutekano wo mu muhanda kugira ngo bashobore kwirinda impanuka kenshi ziteza impfu z'abantu, abandi bagakomereka n'imitungo myinshi ikahangirikira. Abashoferi bagomba kujya birinda uburangare bakitwararika mu muhanda. Ikinyamakuru The Nation dukesha iyi nkuru cyanditse ko RPC Katabazi yaboneyeho umwanya wo kuvuga ko polisi ya Dodoma itazigera yihanganira umushoferi utwara ikinyabiziga mu muhanda atubahiriza amategeko agenga umutekano wo mu muhanda. Ngizo inkuru twagarukagaho muri aka kanya ku Ibendera TV. Tuganye ku musozo rero, tubashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko tukanabasaba kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe cyangwa ukaba ukeneye ko tugukorera ubuvugizi ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakuyamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Mbere yo kubasezeraho, reka tubwire uwitwa Tuyizere Philippe watwandikiye ku itariki 5 ko ubutumwa bwe twabubonye
mu minsi ya vuba tukaba tuzamuhamagara tukavugana. Ndabashimiye cyane rero mwese kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana iba arinde.